Kapanyausan para karing kakasal. Kaya katamula pong iyabe, karing kaya katamong panalangin, ding magsadyang tanggap, king sakramento ng matrimonyo. Mr. Gerard Quezon, amanoknangan sa palibutan Angeles City, at Miss Chriselle de Guzman, manoknangan Kutkut Angeles City, makatakdang kasal king June 6, 2026, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish. Mr. Jason Pasay, amanoknangan Barangay Saging, City of San Fernando, at Miss Michelle Rosal, manoknangan Manibaog Paralaya, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king April 10, 2026, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish. Mr. Ervin David, amanoknangan Palat, Porac, Pampanga, at Miss Karin Adrian Ramos, manoknangan Palat, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king August 22, 2026, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish. Mr. Angel Limuel Cruz, ang manoknangan Pampang, Angeles City, at Miss Juniela Ira Salalak, manoknangan Santa Cruz, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king May 6, 2026, ang maganap the Lord's Transfiguration Parish, LNS Subdivision, Santo Domingo, Angeles City. Mr. Glenn Mark Zapanta, ang manoknangan de La Paz Norte, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Catherine Lay Dizon, manoknangan Villa Emilia Subdivision, Manibaog, Paralaya, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king April 26, 2026, ang maganap Sacred Heart Parish, Talabastagan, City of San Fernando, Pampanga. Mr. Andre Agassi Buwan, ang manoknangan Pias, Porac, Pampanga, at Miss Jeline Santiago, manoknangan Kazarang Bayan, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king April 17, 2026, ang maganap Santa Catalina de Alexandria Parish, Porac, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamoy ng ating balong nanumang bagay o pamikatagon ang malyaring maging sumbagal king kasal da rin mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokyo. Idawang tayo po misang ini para king Thanksgiving Daddy, Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Dan Concepcion, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and family, Mr. and Mrs. Jensen Evaristo and family, Mr. and Mrs. Alvin Miklat and family, Mrs. Marlita Aladin and family, Harold Valencia and family, Daisy Garcia and family, Net De Leon, Roland De La Cruz, Maria Belinda Enriquez and family, Cornelius and Valenzuela family, Talyada family, Mr. and Mrs. Pañares for wedding anniversary. Para kay special intention ng Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana, Georgian Payumo and family, Ramijo Smith. Para kay safe travel ng Cecilia Gutierrez. Para kay birthday daddy, Artemio Calma, Erica David, Soledad Venson, Herocleo Venson, Iluminado David. Para king successful operation ng Leopoldo Aison. Para king quick recovery ng Virgilio Briones. Para king complete healing ng Elena Cortez, Annalyn, Lina, Mamerto. Pakipangadi-tala naman ding kaladwada di Consuelo Cortez, Francisca Aison, Catalina Escoto para king karelang death anniversary. Among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emigdio Tuanyo, among Teodolfo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Sr., Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Consolacion, Ramon, Zenaida, Fausto, Presentacion,
Iel, Juliet, Gemma, Norma, Maria, Leonila, Ireneo, Elenita, Jesus, Joel, Herminio, Tyrese Lariel, Matilde, Edgar, Elmer, Ronald, Melania, Jose, Conchita, Chrisley, Benjamin, Angel, Marcelino, Juan, Dolores, Francisco, Gregoria, Cesar, Avelino, Lorenza, Renato, Dolores, Erlinda, Arsenio, Maximino, Maricel, Galicano, Joseph, Lino, Maria, Benjamin, Rita, Eduardo, Edwin, Melinda, Andres, Euphemia, Arcadio, Baby Angel, Salvador, Arcadia, Agapito, Aurelio, Erlinda, Angel, Andrew, Brigida, Juanita, Segundina, Javier, at Tingmaldang Kaladwo, King Purgatorio. Talakad.
king lagyuring impa, poring anak, poring Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimo. pakamalan kong kapatid, nabiyabe tayong pagmasusyan iting banal na Eukaristiya, tsuta na po, king kapat ng Domingo ning Kwaresma, awsan tayang Latere Sunday, yapi ning biusal na ning kekatamang pamigo naman pamagmasusi king pamaylasan na, tutula tamuling balu taming kaligtasan, malapit na king kayang kaligayan ning pamanyubling niye. Batangan pong maging karapat dapat si siyang talapat panyawat kapatawaran ding kekatang kasalanan. Itangan po, aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatid, ing kasala kong bina, king pamisip, pamamamano, ang pampamanyapat king maro, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Ulinita ipanigapu ko kang luwa ng Mariang Katilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatid, inipanalangin niyo po king Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakalulwa ng katamo at king pagapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ikay kapamilatan ng amano mo, tingkamo ing makapagbulala ng pangasut keka ning ketawan. Ipagkalog mo sana king ing banal na kapulungan mong Kristiyano, kambening matatangal ng debosyon at ning mabiye kasalpantayanan, pamalagwana ng misadsad karing daratang ng kapagmasusyan. Itingan po adwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyeng pon magari kambe mo, king kami tunganing banal Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iban, king libro ng Samuel. Inggino nga nang migsalita kang Samuel. Kapmuan meng laro ingke kang sagu at lumakad ka. Tutuburan da ka kang Hese at tao Belen. Uling ako mismo, memili kong metong karing anak na at iti yainggawan kong ari. Inyang karasda, amatane i Eliab, at nga nang minisip, pihong ininapin ing pinili ning Ginoo. Dapat ing Ginoo nga na kang Samuel. Mo napakalawan ing itsura na, o ing kayang sukat. Uling aliwaya yan ing kanakong pinili. Ing paglalawe ning Diyos, nakalupa ning king tao. Ing tao lalawe yamo king itsura, dapot ing Ginoo, king pusuya makalawe. Pepakilala na lang Hese, ring pitunang anak alalaki. Dapot Samuel nga na kang Hese. Alayo kareti ing pinili ning Ginoo. Kitang nakanita kang Hese. Ila nangan den ding anak mong lalaki.
may kibatya ihese. Atin pang metong, ing peka bunsong dili, alayo keti, at yuking pastulan, magbanteya karing tupa. Kanita Samuel nga na kang hese. Parakit me, tamo luluklok mangan, hanggang eya datang keti. Pe parakit neng hese ing anak, metong yang anak amalare balat, mapundat amata, at masanting alalaki. Ingginu nga na kang Samuel, sulong, tugtuganan meng laro king buntok ing anak, iya na kabudyan. Kanita Samuel, kinwane ing sagong mitmong laro, at karinmurin, kabang kayagape dering kapatad nga, tigtugan na ning laro king buntok ing anak, at ing espiritu ning Ginoo sinalakeya kang David. Amano ning Ginoo. Salamat kay Diyos. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pa ang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Karing pastula na malabong, karin na ako bibili. King lelening dano makasno, karin na ako tatayran. Ing kaladwa ko, karin e pakasngawan. Ing ginuyang pastol ko, nano pa ang kailangan ko. Ang tabayanan na ako king daklat ning kabanalan. Alang-alang king lagyo ng banal. Dumalan ko man karing libis sa mapanganib. Ala kong pikakaruga na sagkul, uling at ikasipin ko. Ing pamarog mo at tukot, ilaring babesi ka ng loob kanako. Ing ginuyang pastol ko, nano pa ang kailangan ko. Isa sa diyame ing tulang king arapan ko. King mismong tatangalan da rin kakong kasalang. Ing buntok ko, linyan me king laro. At maglapoyo ining kakong saro. Ing ginuyang pastol ko, nano pa ang kailangan ko. Uwa, pawang kayapan mo ang ponggana ka, ing tataluki ka na ako. Karing sablang aldoning biyako, manuknangan ko king mismong balening Ginoo. King mabang panahon, ang gaking alang kapupusan. Ing ginuyang pastol ko, nano pa ang kailangan ko. Pamamasang ibad, King Sulat ng San Pablo, King Kapulungan, Karin Hefeso. Ikayo mismo, kanitang misan, at siyo kayo, King Dulong. Dapat, manibat kanitang miyagong kayo, King Ginoo, at siyo na kayo, King Sala. Mibiyebea kayo sana ang timo ang karampatan, karing anak na ning sala. Uling pasari ning sala, mayayakit king ega na ganang mayap, matulit, at tutu. Pakapag-aralan nyo nung nano ing makatula king Ginoo. Kayo makitalamitan, king pamanyapat, karing miyayaliwang dapat, aalang ke papakanan, abubunga ning karalumduman. Bagkus, pamarokan nyo lang, at paltoyo lang alang kaya papakanan, king kapamilataning pamanugali yung mayab. Uling tutupin, makarine lamang mabanggit king pisasabihan, ding miyayaliwang bage,
adaraptando king makalihim. Nung deting bage, milwalo king masala, ing tunerang kabaldugan, makilalang masalese. Uling isano pa man, miyaslagan king sala, mirinan kalinawan. Inya nga na pinsasabi ning himno. Migising ka, ikang matutod, subli kang miye, at ikristo aslagan ako. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing ginumanatili ake kayo. At kaya ka ang timurin. Pamamasang iban, king mayap abalita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King pamaglakad ng Jesus, ikit ning meto nga taong bibayit bulag. Linuraya king gabon at ginawayang burak king lauran. Tinapal ning burak karing mataning tao at nga nakeya. Punta ka king piskina ning Siloe at manos kakarit. Imburi ng sabyan ning Siloe, mituburan. Mintaya pining tao inos ning lupa na at migbalik yang masala mata. Ding kasiping ng balekanita, ding tao may nakit kaya king pamagpalimus na bayo may palyari ti ngarag kinutang. Aliwaya iting tao sadyang makaluklok king dalandalanan at magpalimos. Ding mapilan ngara, yapin. Ding aliwa naman ngara, aliwaya, kalupa niya o. Kay bating taong sadyang bulag, ya mismo ing migsalita, akupin ita. Kay bating taong sadyang bulag ing tikire karing pariseyo, aldoning Sabath inyang ni Jesus inawayang burak at pepasala ni mata ing tao. Ding pariseyo ulinita kitang dang pasibayo king tao, nung makanano yung may sala mata. Sinabi na karena, mitapal yung burak karing mata ko, menos kong lupa at ngeni manakit na ko. Digmapilan karing pariseyo ngara, ing taong di napat kanyan,
Eya malyaring manibatan king Dios. Uli ngaya tutupad king kautusan dikil king Sabbath. Di nga liwa ngara naman, makanano na lang arapat ning meto nga taong makasalanan ding dapat ama kapagmulalang antikareti at misalangsangan la sasabihan. Inyari pariseyo kit nandeng misan pa'y tao. Sasabihan mo pe pasala na laring matamo. Ngeni, ika, nanong asabi mo tungkol kaya? Metong iyang profeta nga nang mekibat. Mekibat la kaya. Ikang mibait, minlunga king pamikasala, ikang ngeni mituturo kaya kami. Di walag depin king sinagoga. Habalita ng Jesus king di walag depin. Inangatagmwane nga na kaya, maniwala ka king anak ning tao? Sabihan niyo po kako nung ninuya Ginoo, banketa makapaniwala ko kaya. Jesus nga na kaya, ikit mo ne. At ya, igmakipagsalita kay kangeni. Ginoo, maniwala ko nga naning tao at sinambaya kaya. Pakamalan kong kapatading mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Gaya payabak po kay Kongan. Bayarin eh. Bigwakas na niyang biyernes. Ilben niya. Ay, manata ilben eh po. Bayari na mula taan ang pialben, pikatulan kanya. Wari po automatic naman ita, lalo na kay katang Pinoy, ing bida, yaing manyambut, yang mitagan, deng kontrabida, mga matelangan. O tiyan na mo mabilisan, pung, nga na may telangan sana, ing kontrabida. O tatin pa mo itang may yaktak ni salo, may yaktak ni puso, at kalakon, pabiene na, matatalumpati na naman. Automatic na hindi. Pero kailangan pa mong ating mamakbong nga building, ating pa mong bitwag nga sakin, apo dakal extra, karakol data binayad ka rin. O ba't kailangan pa ito? Well, uli napin ning, it's an art for the sake of art, nga na rin nga liwa. O kaya, for cinematic purposes, uli nung aliyan na ni Elben, nung wala ng aksyon, nung wala na pong kapanapan na big eksena, kailangan na rin ba ganito, manalbeyo, igtaw. Kaluguran kong kapatad, at sasabihan kayo ni. Kasi po, mo naman yung malamo pamigunam ko, kaya ning kekatang ebanghelyo. O bating kinu, karakal na pa mo aksyon, nag-ewa, bayang manakit, igbulan. Wari po kareta nga liwa ng pamanulu, ganang sabihan na limbawa kitao ketongin. Luminis ka, nga luminis siya. Kaya meto nga limbawang pili at paralitiko ng sabihan, talakad ka, bitbitan mo yung pagkeran mo, lumakad na ka. Take up your mat and walk. Makantakbo ka bilis. At tatandaan niya po itang anak ng senturyon, linapit yung senturyon kaya, masakit yung anak na, nang sinabi na ning Ginoo, umuli na ka nga na, kinayap ne, inganak mo. Kauli na, kinayap yapin ing anak, at kitang na kapilan niya, nanong oras kinayap ing anak. Kaya mismong oras sa sinabi na ning Ginoo, kinayap ne, inganak mo. That easy, ne po. Ubat keni, na sinabing, bulag ka, manakit na ka, o tiyan na makanta. Definitely, it's not for cinematic purposes. It's not for the sake of art. Panwalang kupo, kening ebanghelyo ngayon ni, Ginoo sayang makitabno personal kening tao ngayon. Nakaustan na pong personal touch ne po. Biro mo, ginawaya pang lura,
at kaybat ginawayang purak, tsaka na po kebit king mata, kanitaya po, kinaya pa niyang manibune, king danum ning siloe. At inyang action ne po, at inyang personal touch si Jesus, coming really from Him. Wawa. Wari sa pisabyan wawa, wala kang maalala mo personal ay ugnayan kaya, mo naman muring pisabyan yan. Halimbawa, ning kay malilyari ni King metong handaan, kay gisa ng lang baso. May nakit kang baso may gamit ni. Ganun putang. Kanino ini? Nga mo. Ale? Nung kanyang asawa mo, kanyang anak mo, kang imame, ay, sige nila mo, sige, pwede na ini. Binom ka. Bakit? O yun naman naniwake ka rin eh. Meto kayo wawa rin. Pero, nung halimbawa, kanya pinuman ni, ay, balo kanya pinuman, kaya gamitan yan nga mo. Bakit? O puta pa sa atin, sakit yung ginamit kanyan, nepo. May gamitan. Wawa is very personal. Ito'y ginamit na ning ginu para karing matana. Ubalo nung panwalan nyo yun, pero na pong seminarista pa kanta, mag-apostoli ko arayan ka nga pong box, nepo. Atin ka rin, wire here, alin yung matwa, mga 18 ya, pero makanya niya, dagul, nepo. Aro, kay ba't na po ning misa, prosesyon, kay ba't na ite, maling panamdam ko. Manimawas ko pong marimla, kay ba't malilyo ko, masek ko buntok, nepo. May buko pong manyuka, at kay ba't nga naning meto nga matwa, ara, brother, may asog ka, nga na. O tao ko, siya ko ng baloy na sugasok, nepo. Naano po ito? Ako, ay, may asog ka nga na Carol, at neking kasi ka na maalis yan, nga na. Payaw siya Carol, nga na. Kaya lipo, ako manuala ka niyan, nga ako. Kay ba't nga naninimpari akong box? Ako ba tao ko ang iles nga na, ako nang manuala, pero ating mawala ke ka nung gawad na ke kay ta, nga na. Ala po nga ako, niya pepa kurengke, aba karatang ni Carol, didilan niya, nga na. Tsaka na nilis-lising ka na akong t-shirt, nepo, agod niya agod. Abay pa mayari, nga nanitang matwa, ay la, pasikanin banis mo nga, nagamitanan may paula, na ano yung bulong ito? Bila yung Carol, inamot niya kitang bulong ito. Kay ba't napsana na naman? Tsaka na naman po penagod ka akong makanyan, nepo. Pinandit, wala mo po may artista ko mo, ala na, may pasno ko, nepo. Kutang yung kanyang kako nung tutoy te. Eko po balo ng totoo, lima sa metong may balo ko. Kay ba't naitingat siya, kumabaw yung wawang mabangnas. Kabangnas na inawa. Agad kong mendilo. Kaluguran kong kapatid, very personal, nepo. O yan yung burina ni nga pong Ginoo. He wanted to encounter this blind man personally. Malapitan. Pagtatalaban ng damdamin nga na po kay philosophy ni po. Ay tay burina kaya. Anyapin naman lawen niya yung meging pakibat na nining bulag. Bubuna, kitang dakeya rin kayang kasiping bali. Nino'y pepakayap keka. Minuna sinabi na, itang tao nga na. Delare ka rin pariseo. Kitang na naman din pariseo. Ninong pepakayap keka. Nano nga sabi mo tungkol kaya nga na. Pekibat na, metong yang profeta. From yung tao, may alam niya. Meging yang profeta nga na. Kay ba't king katataw yan? Tinabire rin pariseo king sinagoga, akatablunan niya naman yung apong Ginoo. Now, with a much deeper understanding of Jesus, niya mo manakit ka rin mata, nung ikit ning Ginoo king kasalpantayana na, biglat ning Ginoo aliwa mo rin mata na nung pating kayang kasalpantayanan. Anya bandang taulingan na ning Ginoo kaya, paniwala ka king anak ning tao. Nino yung Ginoo nga na bang kanita, asabban ke. At suking harapan mo, yan ang kapagsalita mo ngayon oras sa hindi. At napekibat na ning tao, Ginoo maniwala ko at sinambaya kaya. Kaluguran kong kapatid at suta naking kapat ng Domingo ng Kwaresma at ining maya pabalita na Teres Sunday ngayon. And the good news for us, the joy of the fourth Sunday,
Jesus is making an attempt to have a personal relationship with each one of us. Bibigyan ng sarili na personal. Burina, kumayap la rin sa blang karalumduman kay katawat. Nalari karalumduman na rin. Dahil pami kasalata. In kasalanan, magdanang karalumduman kay ka. Aning kaya you cannot see rightly because of your sins. O yan ang panagkat ning Ginoo, makitalamitam ya kay katamu, makyagom ya kay katamu. Nabi ning karalumduman, papawi na. Yung tunay, sala. Nakikatang kapampangan na wari isto, mikamali ka. Ginawa kong kamarinaya. Pinalpak ka. Nang sabihan na kaya ka, kasala kewa mo ita. Narakita. Nepo. King masala, alang lugar, ng kamalyan, kasalanan, ng kapalpakan. Napin, ipanagkat ng Ginoo kay katamo on the fourth Sunday, malapit na. Ing kayang kaligayan, sana mas malapit tanang kaya. Gagawan tanay ni, magadita mo, pero sana mas malapit pa. Magayulo tamo, magsakripisyo tamo, maglipos tamo, sana'y sablangay ni would lead us to a more personal relationship with Jesus. Magistasyon tamo kay krus, nepo. Magrosaryo tamo, gagawa tang miyaliwang sakripisyo. Sana mas malalam pa ang pamangilalakeya. Pilana mo po ng Domingo kanyan, pinandit, akit tano pureng. Magdarami. Mag-announce kanta. Magpenitensya, nepo. Haga nakakupuan niyang anak ko, ding magpenitensya, mo man balo, mo man kilala. Bapa mo ne pala, pinsan mo ne pala, ing magpenitensya. Bakit? Mabiblas la kitang peka, marayong marangle. Kitang ilog, nepo. Alaman makibalo kay but they will do it out of talagang balamu being one with Jesus in His pain. Yapin po magsakripisyo lang. O ngeni, bibabarkada, bibapanagkat na mo. O naman kong maleldo, ala, o tinamo magpenitensya. Magpenitensya na, kay ba't na ito, minumtana, ngara, nepo. Anyapin po tangkay, isasabyan ng barkada. Oh, malawas tama. Ay, tara. Tara kay tangkay, kay mong kanto. Nepo, maglukas ng mala ng metong. Sige, pare. Sige, sugatan mo na ako. Pamacho effect. Sige. Yan. Sinugat na Nyamara, pare, nyamara. Wala mo rugunan mo nangin. Nepo. Kung tangkay lalakad labi, penitensya, inibuhay kitututuin ni makasakin ko. Penitensya. Saguli, nga nanitang girlfriend na siguro ito. Bakit? Nga na, selfie tapa. Personal niya pa kaya. Kung naman po lalahitan niya, kung naman po sisiran. Pero sana, we go back to the original. Ketang dati, ketang pamakiyakong king maragul ng kasakitan ni nga pong Ginoo. Very physical. What to do? Pero ako agad ko na. Nung bisa ko talagang magsakripisyo, kay ba't na yan, o bayo yan, mangumpisan kayo. Bangka dito, maragulya kabaldugan, ingke kayong pa magsakripisyo. Pinandit mo kanyan, may ngena. Bakit? Pabasa. Pag-umpisahan o rin pabasa. Linasa, ang Ginoo. Nga nane po. Kay ba't pinaditini man niya? Bakit? At daratang, dintang na yung pansit. Nga na. O tetumi mo na tsuna yung pansit. Po. Mga ane. O nang liku bande, lisu bande pure nga anak pigong gumandeng pansit. Gisanday pansit nga na. Ay ginuko. May gisan ng pansit. Kaluguran kong kabataan. Itang dating pamakisan betong king pasyon, itang dating may buglapang mga garing mamasa, bala mo, it becomes a social event. Dahil ka ng siping pala, kumbirado na. Bakit? Wating lelot Kay kutang dapay, watang bengin ano. Kailan pa mo magbisa kita kay, kaputang danepin man, pakadiretso dan kapilan niya yung ice cream.
Diyos ko. O yan yung pabahasangin. Kaluguran kong kapatid, kanita sa labat mo. Nepo, sa labat mo, wala naman nakalapahamangan. Pero what counts more, itang mas marakula kabaltugan itang mekyagom ka, king plaza, king kamatayan, king pasyon na. Ni nga po yun niya, pasyon na, damo eh. We try to be one with Him in His passion. Lakwas na niyang kareng bisita sa mga rayo, ditang napamparokya kanita, Diyos ko rin tao, mangagal, potang damdaman da ng pasyon. Pero ngayon oy tapin, ing pansit yung pigagap da, po'y nga ice cream. Kaluguran kong kapatado, ining panagkat ni nga pong Ginoo kay katamo. On the fourth Sunday, He's offering a personal encounter with Him. And that is the joy of the Laetare Sunday. Naitamo sana, o hindi, daraw din sarili na kay katamo, king mas malala mapamakyugnayan. Deningan dapat tang sakripisyo, pamanalangin, pamagayuno, pamanyapat, mayap karingaliwat, pamaglimus. Sana, masakwata mong apakintin dyan at akilala iya, ing migsakripisyo, ing anak ning Dios at sukat yang sambat. Amen. Pasyag tayo po'y kikatan kasalbantayanan, sasalbantaya ko. King Diyos, ipang lubos mayupaya, di na lang kimbanwa ang poniato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginintamo. Pengagli king upaya ni Banal Espiritu, ni bayit kang luwa ng Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco king Cruz, Mete at ni Kutkut, tinipaya ka ring Mete, king Katlungaldo, sinubli ang Mebe, pepay tasya banwa, makalukulok manani Diyos, ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik kaya naman, keti iban mo kung ka rin mabi ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king banal na kapulungan Katolika, king pamisamak ning banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubirang miyering Mete, at king Be alangang. Amen. Ipanigapu tamo, king Diyos tamo, ing aslaga nakatamo ang ponding sablang tao, king mabilugayato, king sala ng Kristo, antimong pakibat kareting panalangin. Itamongan po, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulu. Banding anib ning banal na kapulungan, ang pondet ang matsadyang maging anib, king Pasko ning pangasubling mebye, manakit lang panibayong sikanan, king pakalulo ning Ginoo, manlalangin ta king Ginoo. Ginoo pakalulu. Bandin sa blang tao, manakit lang manatiling kapayapan, king kaburyaning Diyos, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Banding bulag, ang ponding masakit. Ding salunan, ang ponding mabibina na. Manakit lang labis-labis sa pamamatula, king lugod ning Diyos. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo pakalulu. Banding sa blang sasambang at ni Keti, manakit lang masampat akas nawan, king kaya paning Diyos. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo pakalulu. Banding meyamo na biye, manakit lang alangagang tula, king balening Diyos, manalangin ta, king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakibatan mo ring panalangin, apaparas mikeka, so mo kaming bibiyebyan timong anak ning sala, kaniting aldoyti at aldoldo, eni, ampon manggaman kay ananak. Amen.
Manalangin kayo kapatad, banleting kakatamong daon, matanggap larapaning Diyos, ipagmayupayang tutu. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri ang poni kaligaya ning lagyuna, king ikisaplala tamo ating mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tayo. O ginuyayang pangmila, king altar mo deting ay na magdalang alananggang kapaldanan at mapakumbawaming ipanalangin, king deti murin, papalyaryan mo lang ganap, king kapanyamban keka. At mamunga lang kaligtasan para king meto yatoy, tingan puatuan mi, king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Ing ginuman tabi, yake kayo, At kaya ka ang timul, itas yu laring pusuyo, makatas na lang king ginu. pasalamatan tayong ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat ampon matulit. Tunay pin karapat dapat ampon matulit sukat ampon makakabos ing puryan ampon pasalamatan daka, kapilan man, ampon lukarin man o ginu, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristo ginumi. Ya, pepakit na ing tao yang tutu. Tinayid ne ing meto ketawan, akakapkap busal ning kararumduman, at delane king sala ning kasalpantayanan, king kapamilatan ning pamikatawa ng tao. At detang mga bait alipan ning kasalanan na mana, pepalyarya na lang mga yampun anting anak mo, king kapamilatan ning pangadilura, king danum ning pangatwang pagabait. Ulinita ing banwa ampon yato, misasan metong lang midadalit bayong sunis, kabang sa sambanda ka. At ikami, kayagom ding sablang anghel ning banwa, kami nga pupuri. Ikapining banaloy pay kay sibol ing sablang kabanalan ulinitay pani ka pumitugtog may ng espiritu mantimoy titipang ambon kareting ayin ni ban pabanalanan at para kay kami gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan yat bayo na kusang loob dinaw ning biyena king pamaylasat kamataya na kinwaning tinapi. Pe pasalamata na kat pinuri. Dinwang naiti karin disipulo nat ngana, kuanan iti ikongan at mangan ko kaniti. Uling iting katawan ko, ami daw para kay kayo.
Makanyan mo naman kay batang minapon kay waning kalis. Pasibayo pe pasalamatan at pinuri. Diluwang na iti karing disipulo na nga na, kuanan niya iti, ikayungan at minumko kaniti, uli iti kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo talananggang tipan na mibubu para kayo para karing sa belang tao. Ban kanita mi patawaran na ding kasalanan. Daptan niyo iti king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniyang yaning gaganakan mi o mapamakalulong ipaing kamatayan ating pangasubli ng mebye daraon miya kay ting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kay pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikami sanang misulusulo ki katawa ng pondaya ng Kristo tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal kapulungan mo makalaganap king metoya tuman mi ganap ya saking lugod. Kambe ng Leo ing papa mi Florentino ing Orbispo mi pasyano ing obispo emerito ding sa belang pari at diakono at ding sa belang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepay nawak king pihong kapanaya ning pangasubling mebye. King pakalulumoy dalamulat ding sa belang mayango na biyeket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyela ng gaban kambe ning Nuana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ing malang esposo, kambe ring Nuana Apostol at ding sa belang banal, ami biye kalugod-lugod keka king kekabaning panahon, apor yan ampon apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatana kambena ampon keya kagumning banal Espiritu sablang parangalampon ligaya keka o Diyos ipanglubos mayupaya manggaman king alananga. Anting meto nga familia maustapo king maluguday pa king panalangin tiro na ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang Marokoy, pamalagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupaning pakalulo mo, bitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na at ngayon isasabihan na kaya kaming kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan di kasalanan mi, nune, ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banala kapulungan mo. Layon may pamayapan ang ponpisarmento nga nagpangking kamurian mo. Ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanangga. Amen. King kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimuri. Bakit tapoy mi kakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kongan. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yaton, wan laring mayaws, king dulang ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano, kumayap na ako. Ikatawan at daya ng Kristo, ingata nakatasan, isadsad ang aking dialanaga. Amen.
Matutunan kang panatag, katapatan niyang ulunan mo, kapasnawan niyang maging talit mo, katimawan niyang nituyan keka. O ipalawin mga anak mo, kinulutat mi kasala keka, emunang kututurin mga anak mo, metong pungalipan tanggapan mo. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives,
bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy woods, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin tayo. O Diyos, sikay mabiyesala karing sablang taong mibabait keti king yato. Pasalan mo lang yan ngeni ring pusumi king aslag ning grasya mo. Baka ming misip parati karetang matampa at makaibiyatula king dibinong kamalan mo. At aluguran da kang mipnong katapatan. Itingan po atuan mi king kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Lukluk tapo sa atin. Pasibayo po it's third Sunday at keni pong katlong Domingo pasibayo manyawat kasopan po keng parokya po keng paring mataba doon po ngeni magamit lang for alay kapwa. Sige po ko mirampa. Yan. Ingalay kapwa po yapin po ing keng Social Action Center of Pampanga, sasaw po kareng mialiwang pamangailangan like scholarship, livelihood, nung po magkamali, at inla naman pong disaster response, na po po ang ating kalamidad, ila rin panyaw da. Medical mission, especially for the remote areas na ning Pampanga, nakal pa po nga liwa. Nyapin po, ngeni, aliwa po yan, supposed to be yan yung Ash Wednesday. Kakaliwa na ng paring mataba. Dapat may second collection po naman na ininamo po yung kekatamong idala para karela. Atin papukan yan, tanggap kayo pong envelopes. Ausan da pong alay kapwa envelopes. Pero yaku po, ausan ko la, alkansya ning penitensya. Ulitan ke. Alkansya ning penitensya. Balang metong kekatam. Atin pong metong envelope. Kaya mo metong paraking metong pamilya. Balang metong at alasalpantaya metong yang envelope. Kalupa na po nita nga banggit ko kanita, maralas ko tuturo kayo, na potang mig-ayuno ka, baka tipid ka. Itang atipid mo, eneke ka. Palupune po kitang alkansya ning penitensya. Ulitan ko rin halimbawa ko, magjobile ka dapat o kaya maando. Mengan ka skyflakes mo. Imbes na dinala ning magastos mo, apulo yung may gastos mo. E ditang 90. Itang 90, palume king alkansya ning penitensya. Diirimba ka,
Enak mag-tricycle nga, magkay-tricycle, 20 nga tana mo. Na 20 nga ita, palug mo na yan naman, hindi kinakang 110. Nepo. Dili po, makwala pa mo king maleldo. Uling atin pa pumapilan pangaldo, maging bunga na, ning kikatamong sakripisyo, panugtala po ka rin envelopes. Anyapin. Anyapin. Magdependiya ka rin kayong envelopes sing sakripisyo yung. Nung payat ya, ingat yung kay sobri, ay! Payat ya naman yung sakripisyo mo. May ka-20 ka mo. O di, kumbaga po ini maging reflection ditang kekang pamagpenitensya. Habi kupin, nang kay bisa tamong sumaw pero we do not know the proper channels. Bisa kang papag-aralan na, Diyos ko, kasweldo kang makanyan, sakit na ningbiye. Pero itang marati mong bagay na sumiyabi-yabi, makapagpag-aral, takmeto ngayon na. Hanapin po nga mong Justin, pipilitan na talagang dagdagan na rin scholarship uling kung dakal ay anak to kung makalunos at ilarugong buntok pero halalang resources. So isakop sana yung maging avenue, channel para makapag-aral na rin anak ka rin. O, may lungkot kayo. Alkansya ning penitensya. Third Sunday po ngayon, mabilisan mo po ing financial report. Tsupuketa, muriya po nga kiting details na. Income derived from mass collection is 152,111. Kung na po tunggal-tunggalan, may oras na. Ing pong eganaganang income malinog for the month of February is 231,461. Ing making gastos, operation, and parish rectory related expenses, big total niya pong 103,500. Ing sinobrata mo po for the month of February is 81,297. Ayan, mali. So, sorry po. Operational expenses is 103,500. Parish rectory related expenses is 81,297. Piabe lang po pala reta. Ating making total expenses tamo is 184,797. Karagol na. Baluke ka nga po. Hali, may parish week tamo po. At tatandaan niyo. At tatandaan niyo pa kung nasyo. May parish week tamo po niya pining elektrisidad. Medyo maragulya uling ginamit ng aircon. Ang po mapila na pamangan ne po. So, impong distribution in begging excess tamo is 46,663.21. 50% is 23,331.61. Impong parish fund, beginning balance is 123,353.54. Expenses po 43,905. At inya pa po 79,448. Yan tala po, dening mapila ng income, Catholic Cemetery rental, maragul-dagulya po ini, 29,000. Kay Batitan Chapel and Organization for 8, at itang 50% at 23, limpong kekatamong Parish Finance Council Fund is 199,947. Kung ating ko apong kutang, feel free to approach me, karen pong daratang ngayaldo. O kaya, yung detalye po at suya kening bulletin board. Nepo. Bisa nung uli talakad na ko po. Sige. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutu, kamberin kaya kong familia, kilagyuning ipampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Karen pong balang paspul na lumwal kayo at tino puring programa na ning Maleldo.
Malyari tapong kuma, paka-envelope na rin. Alam na dis, ing envelope. Kaya po tutuki ka rin pong misang malildo, malyari tala pong i-offer. Ing misa bidaone, kumenta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya payamak po, kay Kongan.